Assalamu alaikum urmattu KG Press kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 24 март күнү биз Учкундагы мал базарга келдик. Мал базарда бул чыгарылыштын башында эле мына ушундай сатылып жаткан коозулардын баасыны билип берели. Канча сомдон болуп атат? Пресс болуп турат. Катар менен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ага? Канчадан болду козулар? 4 Экөөсүнө 8000 сомго. 7900 сомго сатылыптыр экөөсү. 4000 сомдон дейт. Ар бир коозу 4000 сом дейт. Кандай ургачысы менен эркегин айырмасы кандай болот баасы ага? Же баасы бирдейби? Жок, кошкорлор кымбатыраак да. Кошкорлор кымбатыраак сүрөт, а? Мисалы мына куйруктуураак экен, мына сары. Ушулар кетти да, мына сатылды. Ошол сатылдыбы? Ушу менен ошо караны алды да. Ушул куйруктуу. Куйруктуу болгон эки коозун алыптыр. 7900 сомго кетиптир. Катарынан 4000 сомдон тандап ала бересиздер. Мына ушул тизилип турган, катарынан турган коозуларды. Бул коозулардын баасын билип чыктык. Андан ары мына ушул козулуу койлор сатылып турат экен. Бул куйруктуу экен, жакшы. Пародасы жакшы окшойт. Канчадан деп атасыз ага? 7000 сомдон. Катарынан. Козулуу койлор 7000 сомдон дейт. Жакшы экен козулар, куйруктуу. Кисардан качканбы дейм, а? Козулар жакшы экен, кисар. Козулар жакшы экен. 7000 сомдон катарынан тандап ала бересиздер. Бул жерде дагы эки коозулар сатылып атат. 5000 сомдон дейт. Бага турган коозулар экен. Ургач коозуларбы? Кычма коозулар экен. Мына бул жерде дагы эркек коозулар. Экөөсүнү 5500 дейт. Куйругу жакшы эле болгудай. Кичине дагы семирсе жакшы эле куйрук чыгат. Жем жейби? Экөөсүн 5500 деп атасыз. Канчага сурашты экөөнү? Ekon 4000 сомго. 1,5 айлык, 1 айлык коозулар. Мына 1,5 ай болду, 1 ай болду. Мына 1,5 ай, 2 айга чыкты. 1,5 айлык, 1 айлык коозулар экен. Эки коозу, эркек коозулар 6000 сом дейт. Канча 5 айлык коозуларбы? 5 айлык коозулар. 3 aylık. Бүтүппү? 3 айlık kozlar. 3 aylık kozlar. Bunu өсүп кетиптир го. Kança verdin ya? Канчадан сурап атышат? Onunla çiraylılarını tasam. Канчага сурашты экөөнү? 5000 сомго. Экөөсүн 5000 сомго сурап атышат. Базарда пробка. Boş. Мына 3 коозу 4500 сомдон сатылып атат. Бул ургачы коозу. Бул экөөсү эркек кооз. Бука канча болду ага? 72000 сом болду. Бул жерде баягы тескоо бар көрсөткөн. Куйруктуу кой бар экен. Өзгөчө. Умра сапарында көргөндөй эле мына куйругун караңыздар. Mıtıyız koy. Пародасы кандай? Mıtıyız. ВТС? Кайсы жактан келген койлор булар? Kalgan bilmeyiz bırak. Vardan. Cün vere turan koylar. Жүн багытындагы койлор, а? Bunu 40 kilometre. Куйрукту караңыздар, куйрукту. Тез кабардан көрсөңүздөр болот мына ушундай койлорду. Арабиядагы койлорго окшош экен. Bir yerde turgan. Yumuşak yerde turganda ösöttü.
Boğazını kaçada atasızlar? 9 mingden de otar. 9.000 so'mdan urg'och qo'ylar. Urg'ochi. Bo'z. Bo'zmi? Bo'z. Urg'och bo'z qo'ylar. Dog' bor buyda. Buna da bar olsa gerek. Bunday özü az kaldı da ilgari göbele. Sayız maldan. 6 mingga so'rab otamiz. 6.000 so'mdan so'rab otasizlar. Berib aytadi. Bermeydi. Berib aytadi. Bo'z deydi. Bering, bering. Hop, shu boshqacha qo'ylar ekan. Ola tez YouTube'ga çıkarasın. YouTube'ga chiqadi aka. Otingizni aytib qo'yingiz. Quvonich. Sizning otingiz? Maysal. Maysal aka, sizning qo'ylaringiz turu? Ben kimez? Soda kıptağız. Savdo qilib o'tamiz deydi. Butiz qo'ylar deydi. Jun bog'idagi qo'ylar ekan. Joneli oladigan bularda, ha? Junni qarangizlar, jun. Bu qo'ylarni birovlar bitiz deydi, shunday deydi. Anan, davi turi oti mitiz deydi. Mitiz qo'ylar deydi. Müthiş. Bu quyrug'i juneli o'xshaydi. Quyrug'i o'zi juneli ekan bular. Ana? Mana toshna boyoq uylarning quyrug'inda ekan. Juni yaxshi. Soda kıptağız. Qanchadan so'rab otasizlar? Kança ver. 7.000 so'mdan beryapti. Vermeydi atam deyim. Kozluğun pulu alıp al ben. Koy olsa ya. Koştu onu. Cetimin verin. Tanış ekaysınız. Cetiminge jakşılı olur taksir. Abdullajon. Jakşılı olur. Ya 5.000'dan 2.000 qo'shdik aka unchalik bo'lmay. En düşeyapman. To'g'ri, senasini ham Mengisimi bo'lmasa? Ha, bo'pti, bo'lmasa aka 7.000 so'm berdik. Bilmasak bekar berib. Bolasini oldisini bo'laveradimi? Bolasini Ne bolası yonida turibdi? Bolasi kana uni oldidagi. Yonidagi bolasi. Abdullah, mana shu yetimlar munosalik bo'lib qolsin. Ber aka, unaqami aka 7.000 so'm. Qancha berdingiz? 7.000. Abdullajon. Ya ena 7.000 so'mdan bog' qilib ochadi. Mana shu mitiz qo'ylarni. Juni biroq yaxshi ekan. Buna 4 diş koyacağım buna. 4 tish 4 diş koy ha. Buna toktu balası. bolasi ekan, ha? Buna toktu. Buna To'qti bolasi deydi. Bu qanaqa? Buqa to'polon qildi, va elni bosib ketayin deydi. Savdo qilganlar yo'q, topmaysizlar endi. Qochdi. Ha, savdo qilganlar 7.000 so'mga cheyin ko'tardi mana usul. Mitiz qo'ylardi. Yo'q. Abdullajon. Orachi. Juda yaxshi pul bo'ldi. Hazil-hazilu. Me'yoriga yetdi. Qancha verdi? Yetdi. Mana o'ylanib qoldi elam. Bering. Berdi aka. Bering. Men enchigina deb olyapman. Var bende. Hey, Abdullajon bilan bozorga tushayotganda qilmang. Aka, Bozorda yurgan odam. sen asli bilmasangiz qo'rqmay beraversangiz bo'ladi aka. Shuncha oq ko'z, qora ko'z ellar turadi. Yutib olmaydi sizni ikkinchi odam. 7.000 so'mdan eng yaxshi bog' qildi biroq. boya jinday dedi 2.000 so'm pul qo'shdi aka. Jinday sugadi sizni. Jinday. Aka jinday 2.000 pul Oxiri, oxiri. aka. Boya jinday degansiz 5.000. 5000 so'ragan jinday degansiz. Jinday tugaydimi? Bering. Qancha qo'y topadan to'xta buna tutur. Azmi 2.000 so'm pullardi. Sen qancha deding? Ya 5.000 dan chiqdi. 5000 degansiz jicha bor dedi. 1-2 7000 so'm qo'ydi. El qo'shib 7000 ga chiqdi. Endi yorilib qo'ydi aka o'zi qo'ydi. Pul berishasiz. Boz ekana. Yetmas. Bu bo'z aka, bu enchiga. Yetib bo'lganda u berardi. Aka hech kim sot. O'z bilasiz, yetib bo'lganda u gap so'z yo'q edi. Qiynama. Mana qiynabmas meni. Bir qizir. Akami. Bar. 7.000 so'mga o'pishdi. Sanangizlar bir elga ko'rsatib. Ko'rsatgan. Elni bari qiziqdi.
Böyle. Satarız hep fayda versin. Fayda versin satarız. Satmayayım satarız. Satmayayım. Satamız da. Satmayayım. Olsun süresi o kartı da seni. Kartı da Ne? kartı da zaten internetten Televizorga çıkarsın Жеті мың abi. сом. Televizorga çıkarsın. Екі қойды 7 мың сомға берілді. Ya bu kamera çeken 200 Мына ушул ақ қойды сатып алышты 7 мың сомға. Боз екен. Битис. 4 диш қой. Бұл вообще башқаша қой екен ба? 7 мың сом болды. 4 диш қой. Боз. Biz bazarın içine girip бұл жақта қозы қошқарлардың бағасını білейлікше қанша сомдан екен. Ассалаумағалейкум. Қаншадан аға қойларыңыз? Мынау чоңы 9 мың сом дейді. Қозы қошқар. Екі тиш пе? Жаңы тиш дейді. Мынауыз қанша? Бұл да 9 мың. Az maz kemi бар. Дағы. Өте чоң қошқарлар тұрады бұл жерде. Учқұндың базарының алдыңғы қошқарлары 4 баш. Қанша сомнан деп атасыз аға? 18 мың сомдан. Мынау қарасы қанша тиш қошқар? 4 тиш. Сары ше? Бардығы 4 тиш қошқарлар. Бұлардың дағы бағасы бір бе? Қашқаны қанша баға қылышты мына мүйізді? 10 мың сом бұл сұрашты дейді. Дағы бір қошқар. Өте сөкті, жоғын. Өте чоң қошқар екен. Гисар ұқсайды, гисар. Қанша тиш екен бұл? 4 тиш. Гисар бе? Гисар. Таза. Қанша бол атады бағасы? Қошқар? 35 мың сом. Таза гисар екен. Охо, өте сөкті. Чоң гисар екен. Қанша баға қылса екен айтыңызшы? 21 мың сом қоз сұрашты дейді. Бұл шының қозылары ба, балдары? Мынау екеуі, а? Бұл былтырғы қозылары ба? Yok bilgi. Декабрьский бе? Декабрьский қозылар екен. Екеуі тең еркек қозылар. Бұлардың бағасы қанша? 9 мың сомдан деп тұрады. 9 мың сомдан. Бұл жайдары қозы жо? Бұл дағы қошқар екен. 8 мың. 8 мың сом дейді. Гисар өте жақсы екен. Қошқарлардың бағасын біліп берейінші ме? Чоң қошқар қанша деп атасыз аға? 20 bin. 20 мың сом. Қанша тиш? Қанша тиш? 4 тиш қошқар. 20 мың сом дейді. Мына кішінесі ше? Çinesi var. Çinesi 25 bin. 25 мың сом. Етті ғой бұл. Қанша тиш бұл? Бұл да 4 тиш қошқар дейді. Жақсы қошқарлар екен. Meranos koydu. Ақ қойлар, меранос, мраморный мясо дейді. Өте оор келеді бұлар, а? Et bağıtındalar. Ет бағытындағы, жүн бағытындағы екі тараптуу қойлар. Қанша сомдан деп атасыз? Toktuları 5 bin lira. Тоқтылары 5 мың сомдан. Çoğun koylar 6 bin. Чоң қойлар 6 Bağlı мың. koylar 7 bin. Мынау қозылы қойлар 7 мың сом. Мынау қозы ұрғашы? Kaça? Ұрғашы қозы дейді. Ана? 7 мың сом, 6 мың сом, 5 мың сомдан дейді. Бұл қойлар үйде дағы бар бы сізде? Var ha. Қанша баш емі мұндай? Қардарлар келсе. Böyle 100 baş. 100 баш. Сатасыз бар.
Klient gelse. Kiletkesi satağız. Nomerinizi aytalasız aka? 777 777 menen 57 57 1105. 1105 telefon nomerine çalıp егерде sizler мына ушундай меранос койлорunu көйтөm десеңиздер, тұқымын көйтүп өзүңүздөр багам десеңиздер, анда ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул койлордун жүнү 200 сомдон килограммы. Жакшы баксаң, койлордун жүнү 2 килограммдан 4 килограммга чейин жүн берет дейт. Чоң койлор 4 килограмм, 4,5 килограмм жүн берет экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздер бул чыгарылышты мына ошол жүн багытындагы жана эт багытындагы меранос койлордун баасын билүү аркылуу аяктадык. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар.